Horas bata bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Pai maijalo hita rigapan siganu pari batta bani ponrang sugut nerion. Pasada hita hurta martonggo makita. Terima kasih apa puji-pujian ma isombakon uhur nami bamu bapa bani bagel ni pangidopimu huban nami. Bani panorang sogoton boy puohan nami. Ibagas malas nihur aima marhalanihun. Bagel ni pakaholongimu huban nami. Ibagas sogoton bani nasioli pukah kanami jana iorjaon hanami. Lahuan nami sigano pari. Parlobi patorang ham ur apa pikiran nai marhite hatam asi ibagas sondang haliharon ni hatamu matongon hanami mendalani guluh nami siganu pari sonage makorjaon korja nami marhite goranak mutong Yesus Kristus nami jalan merapa kontongan nami. Amin. Papenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijape na siya marian bani panorang sogoton nago isisehan nami marhite huni channel YouTube on. Rigapan siganu pari batah bani panorang sogoton Jumat tanggal 1 April tahun 2022 ay matar surat bani buku pesalmen bindus 146 ayat 8 nama katahon sumam Jahobado na mangukap mata ni nama pitung Jahobado na pajongjong halak nadok ipatunduk Jahobado na makaholongi halak parpiktor. Ibagas guluhta siganu pari tarlobi ma sanggah puho hita. Totu talupdo hita selaku jolma lahu mamuka horjata. Ibutuh kita lobe ahado guguh bata. Dungdunani guguh ta makorjahon horjata bani panorang sogoton. Sukup donani bohalta jana sonaha. Kira-kira layur donani sa ganjang nerion buitar horjahon hita. Sonay do homani ibagas nalaho pagodang-godang kon nyomba. Talup do hita maruji-ruji ibagas suhurta. Sonaha donani. Nahado ibain hita laho manukuli. Rosi pagodang-godang kon nyomba taon. Dong donani pargogoh bata. Pakon naligan. Totu bapainang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Anggo adong masonay tubuh ibagas urta. Halani sang siluhita bani naibata lang tene. Tapi sihol mangidah sonahado tongon hita ibagas mandalani goluhta siganu pari. Aseporini pe hita masuk kun ibagas sukurta ibagas nalamamuk kahorjata. Sonahado tongon tarhorjahon audon tarparaya kau doon. Dingat kita ma. Hatani ne bata nagabirigapan sigano pari bata. Bahasa Jahobado na mangukap mata ni na mapitu. Artini ay itonga ni bueni pahara na dupakon ni halak na mapitu. Tapi nebatado na mangukap kon si hubani. Na mambahin buhi marpangida pusik. Asisonay man bataho ma ibagas 10 taon. Nalang bahid ma terbatado ay. Asimaningol hape pangakubanin ni. Tapi pangarapan namang guluh. Bahasa ibagas bagi ni namasa nalang usihita. Nebata mamahuma namangukap konay. Napatorang konay marti ko ni tundoy na passing. Asibu iyar kita. Puri ni palasot. Batakon kita madopak kon COVID-10 siya. Baka di parang panorang parpudion. Buwe itu mga masilo pakon hita. Termasuk ma kelangkaan ni BBM, kelangkaan ni minyak goreng. Pakon naligan ope. Buwe do ay patubuh kon gobir bata. Tapi pindo hita mahuban di bata. Asin bata man na mangukap kon Rusiani. Pasal surah-surah ni bata ibagas parguluhan taon. Jana pindo hita mahubani ni bata. Asine bata matongon napajongjong kon napatuguh kon napahot kon nahetaman lakka sangga ibagas nagalit kita. Halani anggo marguru do hita hubani gogo ta marguru hita hubani pamboto ta anggo marguru hita hubani pengalaman ta langboy haganupan ay ia jam kon hita lahumando pa kon gudup na masa ibagas parguluhan taon. Tapi didah kama
tapi didah kita ma, tapi ahap kon kita ma, anggo na batama, nama pergugui hita, na batana pa jongjong kon hita, sangga ibagas nagale kita, ijai mahapeni, labin marsigatung mahita, bani hidup ni hurni ne bata. Jana pardiete hita ma, porini petongon ibagas parguluhan taon, halak parpitur buai mandop pak kon hamarsikon, halak parpitur buai mandop pak kon parutolon, tapi sukup do holong ni hurni ne bata. Lahu paluah kon si humbani bagai-bagai na masa, na buai membahen hapit perguluhan ni. Ase na perlu hapeni ibagas perguluhan taon, ase tetap marbagal, ase tetap tungon, hata ni ne bata, naman rajai hita, ibagas guluk ta sigano pari, halani sukup do holong ni hurni ne bata, lau paluakon halak parpitur, lau paluakon halak na tetap martengir niuhur hubani ne bata, umbani bage-bage ni namasa ibagas perguluhan sigano pari, halani ay, tetap ma ajam kon hita, pangurupion, apa haluahon na humbani ne bata, ase sahalinari ne bata, mangukap mata ni hapor sayonta, pasal aha si horjahononta sa gancang ni arion, ne bata manapa jongjong kon hita, anggo gabi galek kita, halani na masa ibagas parguluhan taon, jana holong ni hurni ne bata ma na tetap, gabi buhal bata, ibagas nalaho, makorjahon ganup horjata sa ganjang ni arion. Amin, martonggo mahita. Ajari hammahanami Bapa, asilambin mangidah, halongangan na binahin mo ibagas parguluhan nami. Pahap kon hammahuban nami, holong ni hurmo na sunin bagkal, ase sangga ibagas, soto ni pikiran nami, sangga ibagas, bueni na masa ibagas parguluhan nami, jana sangga ibagas, nagalek ka nami, hamma tongtong, napajongjong kon hanami, ase marguguh ka nami tongon Bapa, makurjahon, harosuh ni hurmo, ibagas ganup pargulmiton nami si gano pari. Tarpuji maham Bapa, ibagas Kristus Yesus Tuhan nami, jalam rapakon tonggo namion. Amen. Hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus, pakon holong ni ate ni ne bata Bapa, apa parsoran ni tondoy na pasing ma, na makasomani na siyam haganupan. Amen. Waras bat taganupan, bapinang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, anduhar matongon sa ganjang ni arion, ibagas naman lahoy horjat ta sigano pari, ibagas na laho maparayak sura-sura ni nebata ibagas parguluhan taon, holong ni Tuhan Yesus Kristus matongon, naman rukup kita, naman nalimuti parguluhan ta, asyotap marguguh kita, ibagas iya. Shalom.